Ethiopian Muslims celebrate the 1446th Eid al-Adha, Arafah, holiday. The holiday was celebrated colorfully in the capital city at Addis Ababa Stadium, where prayers and various religious ceremonies were held. Among those who shared their views at the stadium was Sheikh Sahil Hassan Ibrahim, who emphasized that Eid al-Adha is an occasion to actively demonstrate solidarity with the less fortunate. Eid al-Adha, Arafah, is a festival of love, peace, and compassion, he added. Sheikh Sahil, who stressed that Muslims should share meals with the needy to the extent of their ability, said he will be spending the holiday together with his less fortunate neighbors. Kadir Ahmed, a youth, noted that mutual support is an Ethiopian value. Accordingly, we will celebrate Eid al-Adha today without any discrimination and in a spirit of cooperation. Share meals with the needy to the extent of their ability, said he will be spending the holiday together with his less fortunate neighbors. Kadir Ahmed, a youth, noted that mutual support is አያቶቻችን የወረስነው ነገር መስጠትን ነው መስጠት በሰለ ነገር ደግሞ የለምና እያንዳንዱ ወጣት ላይ አሁን በማየውን በማየው ሰጪ ማህበረሰብ ሰጪ ወጣት ተፈጥሯልና ይሄ ነገር ይበልና ይቀጥል የሚያስብል ነገር ነው በመስጠት ላይ አምናለሁ የእርድ ፕሮግራም ይኖረናል የተቸገሩ ምስኪን ወንድሞች ወጣቶች እንደዚሁም እናቶች ይኖሩናል እነሱ ጋር የቅርጫ ስጋ በመግባት በማከፋፈል ለእያንዳንዱ የሚደርሰው በቤት ቤት በመሄድ አብረን ነው የምናሳልፈው al-Adha today without any discrimination and in a spirit of cooperation and harmony. He specifically called on Muslims to visit and support mothers and fathers who need assistance. Similarly, Abdulkarim Sultan stated that በመተጋገዝ ያለ የሌለውን በማገዝ ነው የሚያልፈው አረፋ ሲሆን የሚለየው እንዳልከው የእርድ በዓል ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል አንድ ሰው በልቶ ጎረቤቱ ተርቦ የሚያድር ከኛ አይደለም ብለዋል እና በመተጋገዝ በመረዳዳት የምናሳልፈው በዓል ነው የፍቅር የሰላም የመተዛዘን ስንመጣም ጀምር ስንሄድም ጀምረን ያለን ጊዜያችን ውስጥ ያለን ይዘተን ነው አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት አብሮ መተማር